U najnovšem televizijnim magazinu uvidzice prilog o naščivi predsjedatelja u Rjadu za slovatsku dijasporu Ruskomu Keresturu. Budzecema zna hodu doznac o čim predstavniki ruske matki bešedovali za sorodonačelnikom Novого Sadu Milošom Vučevičom. Rodiči, kotri seli prijavi dzecko do odzeljenja na ruskim jaziku prek EU pravi, buli njeprijemno njespodzivani. Naša ekipa probovala doznac jaki problem nastal s online prijavljovanjem. U vizice i jakše odviva vakcinacija bez prethodnog prijavljovanja u Domu zdravlja Veljko Vlahović u Verbaše. U časti z poljoprivredi u vizice prilog o jarnji šatvi. To ti i drugi prilogi hodni se patricu najnovšim televizijnim magazinu na njecelju 18. aprila na 20 hodin.